We're good to go. Yazi uma ungeke umixe lapho, uzocela ukuthi le yeyolo iveze yena kuphela. Yeah, le yeyolo ishiftela kuyena. Yeah, sharp. Eholo kanjani? Hayi ngeke uyi-understand lezi zinto. Le ushwabhene kuvele mina ngiwani. Khululeka wena. Khululeka. Sibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu. It's such a wonderful time ukuthi silapha sonke. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bafowethu. Thank you so much for joining in. We thank God for such a wonderful time. Bafowethu uNkulunkulu akadunyiswe akabongwe njalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Oh, what a wonderful service we had in Soweto. If you did not come, I can assure you that you really missed out. So bafowethu siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu sesikhona khona la egameni lika Jesu Kristu, and we are joined by uMama uDlamini esinaye lapha namhlanje. But before we start, ngizocela ukuthi ke sibonge uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu before we go forward. Father, in the name of Jesus, we thank you. uNkulunkulu wethu engcwele. Dumo lonke lokufanele nezibongo zakho zinge zakho. Izibongo zonke zinge zakho. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu namandla. In the mighty name of Jesus Christ. Phakama njalo Nkosi yokulunga. In the name of Jesus. Siyabonga Baba wethu namandla. uNkulunkulu wethu namandla malidunyiswe igama lakho. In the name of Jesus. Dunyiswa njalo uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Father ba yonke into ezokhulumeka la kule ndawo. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu thatha lonke udumo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Father in the name of Jesus Christ. We thank you Lord. Dumo lonke malube kuwe in Jesus mighty name, O Lord. Amen. 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 Mama sikubingele. Amen. All right? Right, isibongo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sibonga uqino ekseni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu. Ngiyazi ukuthi kunabazana babesilindele lapha eThekwini ngomhla ka 7. Yeah, ngomhla ka 27 September. Kumele sibe lapha eThekwini ngomhla ka 27 September. Kwagcina kungenzekalanga. Abazalwane beza up front or last minute kwasho ukuthi ke angeke usakhonakala. So sicela ukuyixolisela ke naleyo bazalwane egameni lika Jesu Kristu ukuthi akuzange kwenzeke. Sizoli announce usuku olusha, definitely sokuzoba unyaka ka 2026, maybe second month of nyaka ka 2026, but ke ama details azoza ke khona la. Ngicabanga ukuthi ke sengovelekele ngiyenza ukuthi ivele nizeni ke bazalwane mahala sizongena kuyo yona ke song, because liyasasicelela ukuthi sicela abantu benze ama reservation so that we'll be able to cover some cost, izinto efana noma production, venue njalo ama logistics, because kukude ukeDurban izinto ziyadura eDurban. So sizokwenza njalo ke bafowethu unyaka ozayo, sihope ukuthi inkosi izosipha amandla. Siyabonga ke Mama Dlamini ukuthi ube nathi lapha namhlanje na kulabo abaqala ukubona. Ngiyazi ukuthi there is always a new member esokusijoinela, mhlawumbe nakulabo abaqala ukubona ke umama asiphe introduction yakhe. Ngiyazi wena usayidinga introduction la, but for the sake of those who are seeing you for the first time. Okay, amen bazalwane, igama lami uMamlindi kaDlamini. Siyambonga uNkulunkulu ekseni ngisindisiwe umama othanda uNkulunkulu. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ekseni. Amen. Bazothi manje ungathi uyisangoma. Hayi sisangoma ngumSwati, mina ngeSwati. Ulangwenya lo, Ntimande, uBambulunye, ushade kaDlamini. So bazalwane ya ngumSwati. This is our tradition. Yes. Ngiyabazi phela, and mhlawumbe umunye uzothi why ugqoke tradition, because uMama Dlamini simaze sigqokela izingubo. It's Nigeria. Hayi phela is Nigeria, manje ngigqoke yami tradition nami for a change. Uthame ngumSwati. Yes. Just ukuthi ngumSwati. Siyabonga uNkulunkulu. Yes, okay, yawo.
konje umswati kahle mina kahle. ngumswati ngulangwenye ngumtimande ngubhambulunye tingapatimbili ngetana nato khabomali amiswati by birth. Siyabonga kakhulu mama. Ngiyazi ukuthi ngaleya episode yethu eyadlule sasikade sikhuluma about usibonisa nama products wakho uNkulunkulu akusize ngawo wasichazela ukuthi learning iyani and njengamanje futhi we are also looking forward to umhla ka 22 November kuleya gathering osiyibiza ngokuthi health healing and deliverance njalo zonke lezi zinto. But before sizofika kuyona sesikhuluma nangayo leya nkonzo bazalwane ningakhohlwa mhla ka 22 November but umama uzosinikeza proper information or proper details ukuthi bekuphi exactly siqala ngobani isikhathi njalo what is it that we can expect zonke lezo zinto lezo. So yeah, ngiyacela nje nihlale kanjalo ama details ayeza wonke apheleleyo. uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Amen. Ukubona izimpilo zabantu zishintsha through this platform leyisebenzisayo umina it's really humbling me kakhulu egameni lika Jesu Kristu because kunabantu abasizakala la ngokolwazi, sizakala ngokuma deliverance, basizakala nangosizo nje oluhlukahlukene. So hlezi njalo ma kwenzeka so vele udumo lonke ngilibuyisele enkosini. But before that nje mama namhlanje usiphatheleni? Okay, namhlanje bengizochazela abazalwane ukuthi why kuzoyenzakalani, why healing health healing deliverance. So ukuthi abantu bakwazi ba-understand ukuthi i-health ibaluleke kanjani. Njoba nibona la kulamabhena, kule bhena le engapha kubhaliwe like ku-3 John, wonke abhayise ku-3 John ukuthi 3 John 1-2 uNkulunkulu uthe be in good health and prosper even as your soul prospers. So what is happening empilo zethu sisithatha for granted ngoba imizimba yethu uNkulunkulu uthe makasenza wasinika i-road map izwi like. So i-road map i-guideline yethu indawo nendawo mawufika khona, even nefone mawuyithenga uthola iphepha elama instructions ukuthi usebenzisa kanjani. Nomuntu la emhlabeni size kune road map ukuthi fanele umuntu uphile kanjani. I-anger, i-bitterness, i-strive, ukukhohlakala, inzonda, amagqubu, uNkulunkulu uyasikhuza athi sibe nothando ngoba into yokugcina uJesu ashiyele yona uyowathi ushiyela uthando. Uthe ushiyela ukuthula wathi peace I live with you. So manje mawune peace uba nalo thando ngaphakathi. So uNkulunkulu wethu ufuna ukuthi abantu bakhe babe noqonda. The reason mina ngize ngayofunda la bengayazi lesikolo lesi, bengazi mina ukuthi umuntu uphila ngama-drugs kuphela ngoba bengu-pharmaceutical. Bengazi ukuthi mawuphethwe inhloko and bengazi ukuthi it's normal ukuthi fanele uphathwe inhloko. It's normal ukuthi fanele uphathwe inhloko. Bengine-high blood, ngifaka ama-specs, ngine-arthritis, ngaba ne-breast cancer. So I thought kunormal until uNkulunkulu azathi kimi ngizohamba ngiyofunda ukuthi ngilapha abantu bakhe ngokudla. And that time I was doing deliverance. There was this certain guy khona lapha emafikeng bekafikile ahamba ngemoto azile kule line le deliverance. Ngambuza uNkulunkulu ngathi bonke abantu bayaphola, lo kabuya with the same thing. Kwenzakalani impilo yakhe? Wathi uNkulunkulu mangene eBotswana uyothela ipetrol kubhalweni ngathi kule billboard le kubhalwe ukuthi 8 kills. Wathi uphethwe yiso leso sifo leso. Ngabuza ukuthi ngizomphilisa kanjani? Wathi uzohamba uyofunda ukuthi uyolapha abantu bami ngokudla. Wathi let your food be your medicine. Ngiyayicabanga ngaleso sikhathi nginamabhushari nginanani engiyayicabanga manje ukuthi let your food be your medicine. Ngathi uNkulunkulu manje usho ukuthi ngizopheka ipapa nenyama ngoba mina bengithanda ipapa nenyama and bengu-size 52. So bengizidlela le papa nenyama ngiphuza ne-coke. Okay. So makathi uzoba lapha ngokudla, I thought abantu fanele ukuthi nje yabo ukudla bese bayadla bese bayaphola mara bengayenzi sense ngoba nami ngokwami bengizigulela. So manje uNkulunkulu wangisiza ngayo kulesikolo lesi. Manje kulesikolo lesi ngafike ngafunda. Ngasikhathi leso bengifunda i-kinesiology. I-kinesiology ile engifake la phakathi nendawo. Yabo babhale i-kingdomology.
yaba i-kingdom theology. uNkulunkulu mabathi i-kinesiology kimi wathi i-kingdom theology ngoba fanele ukuthi sazi ukuthi indaba iqala kuma-toxic thoughts, iqala engqondweni. Kula kuhlala khona i-board meeting naye yabo, a board meeting with your brain. Kula kuqala khona yonke into. uNkulunkulu uSeya 4:6 uthi my people perish ngokuthi baswele ulwazi. Iqala lapho. So abantu abanalwazi, umuntu uyazi ukuthi mangikwatile mangivuka kunormal ukuthi ngibe neconsi, kunormal ukuthi ngibe bitter, kunormal ukuthi ngikhulume catastrophizing words like amazane iswana. Yabona umthatha umuntu umkalo umuse phansi phezulu athi makhuluma nawe uthi hayi sizobona. Uyabo ukuthi izinto ezinjalo wena ucabanga ukuthi usho kulomuntu lo, awusho kulomuntu lo. Umzimba wakho uyakubona ngoba wona wakhiwe ngothando. So umzimba wakho wenzele othandweni, so into uyi-understanda kangcono uthando. Then waqala manje waba nale mibono, ukhuluma kabi, wenza kabi. It's like manje freeway you are driving but manje awusabambanga ilane, so uhamba so uthi so hamba lapha kunotshani khona, uphinde ubuye futhi ku-gravel ungene estradini. So imoto yakho it will never take you for isikhathi eside. Ama-shocks azoba nenkinga, i-wheel alignment izoba nenkinga ngoba wena le moto yakho awulo. And the next thing mawufika uthatha noma yiphi oil uthela emotweni yakho ipetrol ngoba yazi ukuthi mase solo kudrivile lapho fanele ukuthi ufike uthela ipetrol. So normally what's happening, mase seyifika lapho wena uthathe any oil uyifake, uthola i-diesel uyayifaka, uthola i-fish oil uyayifaka, leyo moto angeke izokusendawo. Lapho it's about this body, sikhuluma ngalo mzimba lo othando, sisaselapha ku-brain. So i-brain ukuthi ibe right, fanele uhlale wazi ukuthi ula kulomhlaba uNkulunkulu kubolekile lo mzimba, sibolekiwe lempilo bazalwane, ngoba umuntu akafi but this body dies. So ukuthi si-preserve this body esingayazi, njoba ngisho ukuthi ifone yabo mawuthola le phone le uthole kune-box la khona libhaliwe ukuthi iPhone 12, libhaliwe iPhone 13 ukuthi kunama instructions ukuthi isebenza kanjena kanje. Kune-Nokia ibhaliwe ukuthi isebenza kanjena kanje. So wena sishiya le nto yakhona ukuthi isebenza kanjani. I-iPhone i-charger nge-certain charger, ayifaki noma yiphilo isi-type ukuthi uzoyifaka la izosebenza. But thina what we are doing kulo mzimba lo sifaka noma yiphi into, sisebenza ngeflow ukuthi okay ku-charge abantu besi-type, sonke sizo-charge ngesi-type, kanti ayihambi kanjalo. uNkulunkulu umuntu nomuntu u-unique, umuntu nomuntu umdale ngendlela yakhe, and umuntu nomuntu une-purpose ukuthi uzeleni la emhlabeni. So abantu bayenza i-mistake ukuthi ngoba ngizalelwe kaDlamini or ngizalelwe kaNgwenya or ngizalelwe kaNtsibande faneke ngiphile njengoba kaNtsibande bonke abantwana bakhona bayafunda, baba no-matric, baba amanesi, sonke fanele siba amanesi. And angeke kuze kwenzeke lokho. UThabani uze nento yakhe la kaNtsibande, uThabani fanele ukuthi ayenze ama-podcast, mina ngize nento yami la ukuthi faneke ngilapha abantu. Mina umuntu nomuntu uze ne-gift ethize uNkulunkulu aze nayo. Amen. So i-gift asiyi-gift kuphela ukuthi mhlambe njengoba ngigcoke so njengoba besincokola ukuthi bazothingisa ngoma nani. I-gift asiyi ukuthi i-gift uzothi uphiwe abantu abaphansi, uphiwe abantu abaphezulu, abantu abaseceleni. I-gift into uNkulunkulu aze nayo bese la mofika la ngaphandle le gift oze nayo bakhona abantu abakwazi ukuyibona bese bayayimanipulator, bayisebenzise ngendlela yabo ukuthi usebenzele bona the dark kingdom. So manje uNkulunkulu usibekela nge-reason, nge-purpose. Mawuhlala uphethwe inhloko every day, asabantu abadala abahlele enhlokweni. Abantu abadala siyibo abakuphathisa inhloko, fanele kuyothwasa, fanele kwenzeni. And fortunate enough mina uNkulunkulu wangisiza, umntana amatshontsha kwafanele ukuthi ngihambe ngize ngigcine sengisemaphehlweni bengawazi. Within 3 weeks bahlule ukungibhula, ngahamba sengiyothwasa laphaya, azange ziba khona ukungithwasisa. Right, into engayinothisa laphaya, into bengiyoyenza
ngathola umama oneshukela, lo mama lo neshukela, ngithi wena why uzela, wathi yena uneshukela ngamtshela ukuthi ishukela ngeke iziphole ngokuthi lokugida yabona. So I had to ukuthi ngiqalele ngifundise labantu laba ukuthi omunye athi hayi inhloko bengapheli, ngithi manje iphelile njengoba ubuyothenga igrandpa athi ayiphelanga, ngithi uyabona ukuthi awusolvanga next, still awukakabi ne-oxygen eflowa through ekhanda lakho, understand abazalwane. So ukuthi into esizosifundisa laphayana ukuthi abantu ba-understande, ngoba abantu bakhohlwe abayazi shem abanye. That's why umbhalo wosiya 4:6 abantu abazi ukuthi uphathwa inhloko nje kuphela akusuki ukuthi uyagula, kusho ukuthi i-oxygen ayihambi kahle la kuwe ngaphakathi. I-oxygen ayihambi kahle kuwe ngaphakathi, igazi alisabuyeli kahle emuva. Hence last time bengigcoka i-track suit bengithi ngizonibonisa ukuthi kwenziwa kanjani. So unfortunately azange size sithole isikhathi. So umuntu nje into yakhe uba dehydrated, that is why besiphethe ilona la imonohydrate, siphethe ne-methylene blue. Yizo bengibonisa ngazi ukuthi mawuphuza zona usiza ama-cells wakho ukuthi a-retain amanzi angachecha aphume. Why si-retain la manzi lawo sifuna ukuthi abe-retained? La manzi la agezwa nge-chlorine, ageza nge-chlorine, ageza ngazo zonke lezi zinto lezi. And amanzi aza ngamapipe, amapipe mawuloku aza ngamapipe kuyaxokozela laphaya. Ageziwe ayaxokozela, mawuceda uwakha direct waphuza direct. Sathi masikhula thina masikhula bekuthiwa uma uceda ukukha amanzi boguqa phansi, amanzi bawahlala bawakhiwe ahlale emereni, bekuba ne-emera ihlala laphaya ivaliwe. Wena mawukha amanzi ukhe emereni uguqe ngamadolo phansi bese soyawaphuza la manzi. Amanzi afuna ukuthi mawaphuza ungawaphuzi wagijimise, wagijimise uvela uthatha amanzi and the west ahlala nasemaplastikini, kuba neplastiki sokhuluma ngelinye ilanga. Amanzi mawaphuza same time uthi awaniki direction, awaniki direction. Mina uphuza kanjani? Fanele uwaphuze ume, waphuze ume wanika i-direction kahle ukuthi akwazi ukuhamba kahle. Hence noma abantu badla bayathanda ukuthi mabadla in between baphuza amanzi. Awuthi udla ngapha uphuza amanzi, udle uphuza amanzi or uphuza cold drink or uphuza ijuice. And enye imistake ethandwa yenza abantu mabaqeda ukudla badla ama-fruits. Mabaqeda ukudla bese badla ama-fruits. If uzodla ama-fruits, i-fruits licheche libole before ukudla. So rather uqala nge-fruit kuqala, udla ama-fruits wakho uqede, bese uphuza amanzi wakho lawo ke uhlale 30 minutes bese khani udle egcineni. Yes. So la uthola mhlawumbe ngidla ukudla bese mangiqeda ukudla bese uphuza amanzi, ayikho right leyo. Akukho right. I-fruit izocheche libole. And then amanzi awafaki immediately after ilo. That's why abantu abaningi bane-constipation, izisu zingasebenzi kahle. Fanele mawuqeda ukudla ubhodle, mase soqeda ukubhodla khani uzophuza amanzi. And umuntu obhodlayo umntana omncane uye sithi makaqeda ukuncela ibhodlela fanele umrabhela emqolo ukuthi abhodle, kanti nawe fanele ubhodle and nawe awuhlukanga kumntwana. La ngaphakathi ingaphakathi lakho alimazi umntwana alimazi umuntu omdala. Lazi sequence ukuthi fanele kuhambe kanje. So bazalwane okunye lokho bese enye elimazayo futhi la besathi ku-brain, enye elimazayo la inhliziyo ilinyazwa ukungathetheleli, ukuba namagqubu, ukuba nama-secret nama-self-doubt, zonke lezi zinto ila ku-number 2. So siyabona ukuthi inhliziyo kahle yiyo i-filter, yiyo inhliziyo ihambelana nesibindi, ihambelana nezinso. Those are the bloody organs. Yizo into engishilo ukuthi umuntu akagula, umuntu isikhathi esiningi problem yakhe ukuphisa egazini, ngisho bazalwane, i-circulation, into e-circulate-ayo inegazi. And ukuthi likwazi ukuba kahle fanele ukuthi wena wenze right. Wena mawukhuluma kabi wenza kabi nani, no problem. Into elimalayo lapha igazi lakho liyalimala, alisahambisi kahle, bese isibindi sisebenza ngamandla ukuloku sicima lenzondo namagqubu wakho, siloku sigaya lapha ukuthi legazi licoliseke kahle lindlule kahle. So it's very important ukuthi fanele mawukholwa wazi ukuthi ukudla nalomzimba nenkolo into eyi-one.
asi two separate things. Wena uzogula ungaqolele endlini ube nolaka ube nani ukhohlakale bese suyagula uphuza amaphilisi bese uyathandaza. And khona enye into futhi eyenzakalayo engibonile eyenzakalayo abantu abaningi bangifonelile bebahambile baye kwabanye abazalwane abathi bangaphuza amaphilisi bayekela amaphilisi bawayeka amaphilisi bagula triple. Awuliyeki iphilisi mzalwane, if uliqalile iphilisi le high blood le shukela lani awuliyeki ungana plan B and awuziyekeleli udoctor okunikile iphilisi noma kusesibhedlela uzodla izinto ezinaturally uye ku deliverance ubreak ama cases wenze yonke into ube delivered bese uyaqhubeka uphuza le treatment uye eclinic bayokuchecka bazokutshela ukuthi kune progress baqalele ba decrease ama dosages baze bakudischarge ngokwabo. So ngicela ukuthi abazalwane singazenzi ngathi asifundisekanga ngoba abazalwane abaningi bayalimala baya kuma deliverance makabuya uye dustbin straight ufaka wonke amaphilisi uyawalahla yena ukhulekeliwe uhamba noJesu emoyeni sonke sihamba noJesu emoyeni bazalwane kodwa uJesu akafuni ukuthi sibe yilima ngoba manje kuhlambalazeka ivangeli. Abantu abaningi sebayalimala after balahla amaphilisi ama ARVs balahle ini sebanama problems atriple. So manje mabangifonela njengoba bengilalasi ngiyabatshela ngithi that was the worst mistake oyenzile. Angathi ngayigcizelela leyo mama. That was the worst mistake oyenzile ngoba abantu abakhuluma lento le mina khumbulani bazalwane ngicela ukunibuyisela back. Bengu-pharmaceutical right ngenza i-deliverance. Bengu-pharmaceutical ngupastor ngenza i-deliverance. uNkulunkulu ngikhulekela lo muntu lo wathi uphethwe i-AIDS wathi ngizohamba ngiyofunda ukuthi ngibalaphe ngani ngokudla. You understand abazalwane? So uNkulunkulu asuNkulunkulu asi-order ye confusion ukuthi uzothi omunye amthathe amuse esikolweni athi ayofunda ambhadalele imali ezithusayo engazazi nami bengengize ngibe nazo. uNkulunkulu angibhadalele ukuthi ngiyofunda ngizoletha lolwazi ebantwini ngapha asuse abanye ukuthi mabatshela abantu ukuthi bayekela amaphilisi. Abantu bayalimala bazalwane, awuliyeki iphilisi mzalwane. Please siyanicela bazalwane ngiyanxusa ubuya ku deliverance noma ngabe boyile sowethu ubuya ku deliverance siyambonga uNkulunkulu ukhulekelwe siyambonga uJehova. Stick to your medication until udoctor okunikile bazokuyekisa bazalwane. I've got abo sister abangibonile lana bazile for ama husband wabo bane epilepsy for years. And ngabatshela ukuthi they don't stop the medication. Ngibanikile uplan B. Ngibanikile ngibahlanganiselile abo lines main nanani ukuthi ingqondo ikwazi manje uqalela ukuthi ibe right. Ingqondo ibe right ngabanika wonke ama treatment ukuthi ingqondo ibe right. And zonke lezi zinto engikhuluma ngazo ukudla like lines main ama mushroom izinto ezinatural. So bayazidla noma adla abo simos abo lines main abo shilajit umuntu uyamix ekudleni kwakhe azidlela. Adle nokudla kwakhe, you understand? So mawuloku udla uthi uNkulunkulu let your food be your medicine. So you add it in your food and you start eating it. Njengale season ngayi-creatine, you add it in your water and you drink your water. You understand? The methylene blue, you add it in your water, you drink your water. You understand? I see substitute yellow, your medication. No, it's not. So uNkulunkulu uthembekile mawenza kanjalo ukhuleka about it. Uvuma izono zakho inhliziyo yakho enza sure ukuthi awunanzondo awunamagqubu awuna ini yonke into wena uyazikhuluma uyazivuma uNkulunkulu uzokusiza abazalwane bese siyaqalela ke solandela iprotocol right udla ukudla ku right wenze kahle bazalwane. And always mawudla asithi God bless our food kuphela ukudla fanele ukuthi ukudirect uthi Father I thank you for this food uthi angazi ukuthi ukhuleka kanjani mhlawumbe uthi baba ngiyabonga lokudla ongiphe kona ngiyabonga namhlanje ukuthi kunokudla because abanye abantu abanakudla uthi thank you Lord for this food will give me health wealth longevity. Ukhulume nako ukudla ngoba ukuthathayo ngesandla sakho ukufaka emlomeni wakho you direct this food uthi kuzokunika ihealth wealth longevity. And mawujwayezile ukukhuleka kanjalo uzodla if uzodla into ezolimaza umzimba wakho anyeke noma ubambe yini noma utshwala mawuthi utshwala buzokunika ihealth wealth longevity anyeke uyazi ukuthi anyeke ukunika ihealth anyeke ukunika iwealth
kuzokubhubhisa very early. It will take you to your early grave. So ngalokho anything oyibambayo ezongena emlomeni wakho, you pray over it. Yeah, understand abazalwane. So uNkulunkulu asize bazalwane. Even nalamaphilisi angaka doctor uthi Nkosi yami ngiyabonga ukuthi ungiphile gift of life ngokuthi bengaxoleli nginenzondo nani igazi lami la spike laphakama nani. Manje singiyamxolela uJohn, ngiyamthethelela, ngiyamkhipha enhlizweni yami, ngimkhipha amaqhubu, ngikhipha konke. uNkulunkulu othongcwele baba ngikhulekela ukuthula kwakho ngidlula uqonda phezulu kwalomzimba wami, phezulu kwalempilo yami. Ngiyaxolisa baba ukuthi bengahambi kahle endleleni yakho. Manje ngoba nakho sengiphuza ne-medication, ngiyakhuleka Nkosi yami ukuthi baba njengoba ngiyithatha uNkulunkulu othomuhle uwe oyongisiza Nkosi yami, oyongikhipha kuyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. You prophesy upon yourself. Akekho umprofeti ondlula wena phezulu kwempilo yakho. Amen bazalwane. So uNkulunkulu asiza, sipho ukuhlakanipha. Awuthathi yonke into uvele ulahle nje. And la ama-kidney, ama-lungs ayasaba ukuba depressed. Ama-lungs ayasaba, amaphaphu ayasaba ukuthi wena uyalahlwa, wena wenzani. Njenganamhlanje njengoba besilahleka sasalahlekela ngale, silahleka nomfana. I made it a point ukuthi ngistay calm. Ngingaba calm. And I even said, if we have to, ngono si extend sibhuke esinye isikhathi. Azange ngifike nginamaphapha phezulu, nginjani sengiyajuluka, senginjani ngijuluke mina. Ngiba calm. U-ex makangasolveki yehla mzalwane, yehla. I-life mayinika i-lemon, thatha le lemon uyenze lemonade. Mayenze lemonade ba sweet, you start sipping. Khona into ithintile ngiyithandile le mama basini indaba zamaphilisi, medication. You know, uNkulunkulu wangipha le vision le yokuqala ngenze healing and deliverance movement. You see, ngiba ngapha ngibiza ama-guest. So kuyithola ukuthi ngifonelwa ngabazalwane. Athi umuntu, hey, ngiyazi ngenze nje namaphilisi wami ngiwayeke yini njalo. I remember my always advice to people ukuthi ungayiyeki medication yakho. No matter what the guest said, but ngicela ukuthi ungayiyeki medication yakho. And this thing ukuthi ngiyeke medication yet mina unganginikanga. Yeah, akwamele ukuthi mina ngikuthandazele ubone nawo umehluko. Hayi ukuthi ngiqhamuke ngithi yekela i-medication. No. Akube yimi engikuthandazelayo. Okay, ake ngingakuthi mhlawumbe kube yimi engithandazelayo. Akube ukuthi after umthandazo uyawubona umehluko, and then wena bese ubona isidingo sokuyeka i-medication. Hayi ukuthi uyiyeke just because usho mina. So ngiyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ukuthi bakhona bangilalela, benza the way sisho ngakhona, abanye baqhubeka bayasizakala. Nami ngiyathanda ukugcizelela le bazalwane, if you're on chronic medication, cela ukuthi ungayiyeki i-medication yakho, uqhubeka nayo. uNkulunkulu uzokusiza uyidla leyo medication leyo, wena uzozibonela isidingo sokuthi nalabo abakunikile i-medication ngoba awuzinikanga i-medication. Bebabona ukuthi mabathi bathathi ilona i-high blood, baku-check i-high blood, babona ukuthi i-diastolic yakho i-higher than i-systolic. Babona sebazobona ukuthi no man, lo muntu lo uhlala abalance. Bese bayakucheck, bakunika iphilisi eli-1, bathi uzobuya after 6 months, bathi uzobuya next year nini. So nabo the more wena uba right, the more nabo ugovernment akwazi ukuthi asave i-medication ngoba babaningi abantu abasebenzisa imithi. You understand? So manje mawenza kanjalo kancane bazokukhipha abazalwane, bazokukhipha. No condition is permanent. Asikho isimo esipermanent. Wena ufuthi umuntu ozifakile kulento le ngokuthi bongalandeli i-roadmap eyizwi kaNkulunkulu oze ngayo la emhlabeni. So bongazi. So uba nama-false pride, mafanele enkonzweni Sunday fanele uboleke, wenzeni ubhizi ulimaza ispleen, ukusuka lapho sowushaya ubushukela bazalwane. So uNkulunkulu asize sazi ukuthi uthe singabi nomhawu. And wathi singabi anxious about anything. Uthi in everything through prayer and supplication. So if you are prayerful, you supplicate uNkulunkulu uthi Nkosi yami kuzo zonke izimo, uthi Nkosi yami ngiyazi ukuthi uzongidlulisa nalana. Amen. Yes. Then malokwenza kanjalo ama-organ wakho ayajabula nawo ngoba la ngaphakathi sinama-cells, ama-cells ukuthi kuzikube lama-organ afeedwa yilama-cells. So lama-cells aya-congregate.
kuba ne-congregation njengoba sithi sibona i-congregation abantu mabaye esontweni kuyahlanganyelwa nala ngaphakathi ayahlanganyela ahambisana kahle ku-lymphatic system. I-lymphatic system ile sithola ukuthi umuntu sekanenyawo elikhulu elingaka sekayavuvukala lana uthola ukuthi sekaphuma iqhubu la i-lymph drain la wrong ngokuthi asenzi kahle bazalwane. So masingamoshi into edalwe uNkulunkulu umlungu iChina udale ngokufana sonke watshintsha ama-colors kuphela ngoba are-creative. So watshintsha ama-colors kuphela kodwa mawuya ngaphakathi ama-internal organs we are all the same. Akekho nenhliziyo ephansi wenyawo, akekho sonke siyafana. So uNkulunkulu usenze ngepurpose bazalwane, ngeplan, intando yakhe ukuthi ama-cells wethu acongregate, hence nathi sizo-congregate outside. Si-congregate masihlangana nomunye umuntu uyambulisa, how are you sir, ngisaphile njani nani ubonisa umuntu uthando. Amen. So uNkulunkulu asize bazalwane sazi ukuthi wonke lama organ yabo, ingqondo, inhliziyo, amaphaphu nani sizofunda bazalwane ukuthi sizilungisa kanjani. Nala ngibhalile ukuthi umzimba wakho wazi ukuthi uyithempeli kaNkulunkulu ku-1 Corinthians 6 verse 19 to 20. uNkulunkulu umzimba wethu uyithempeli lakhe. So uNkulunkulu sithembile ngale mizimba bazalwane, ngoba masinganayo le mizimba ngeke sikwazi ukumdumisa uNkulunkulu. Amen bazalwane. So siyambonga uJehova ekseni ukuthi uyosivula amehlo, wazi ukuthi awuloyanga umuntu ukuthi uphathwe high blood, awuloyanga umuntu ukuthi ube neshukela, awujampanga egeyidini high blood. Ila kwenhlizweni, ila iqale la enqondweni ya enhlizweni. Wena waqalela waba i-chemical factory, waqalela wathi nje wena njalo mawulala uvuka ucabanga into ezimbi, ucabanga izinto ezimbi, and mawucabanga izinto ezimbi nobuso bakho buyabonakala. Umuntu wakhona uhlala noma uthi angakwatanga uzombuza ukuthi ukwateleni kanti akakwatanga, ngoba always uhlala acabanga izinto ezimbi. So uNkulunkulu uthi a merry heart kufanele sihlale sijabulile, sinenhliziyo enhle bazalwane. Amen. Namanje ngifike late lana i-transport beyiloku ilahleka nani, angitholanga ukuthi abantu sekagquma lana, sekathi khona manje sekajulukile aphelile lokazula. Uyabo into enjalo if uhamba ngokwenyama buzoyenza le nto leyo, uzokwata udineke ukuthi hayi vele we have to cancel this ini nami ngithi lo driver sengena la sengiyajumpa sengiyakhomba sengithini. Hayi bazalwane, ngicela singazenzini ilima, singazenzini iwula, siba amakholwa bazalwane, sithi simthembe lo uNkulunkulu wethu nesisu sethu, sazi ukuthi sifaka ukudla kanjani, senza kanjani. Asiveli sifake nje mawuvuka ekseni, awuvuki uthi mawuvuka nje uthi hey ngilambile, awukabi ne-circulation, umzimba wakho usathukile, ama-organ bowulele manje asaqala eqaqeka, akusazoqalela ukuthi uhambe uhlelo lwambe kahle. Wena sofaka something, sofaka ushukela, sofaka ama-Kellogg's, ama-Cocoa Pops, ufakele udlisa abantwana amashukela ekseni, then u-expect ukuthi mabaya esikolweni bazoba bright. Ubhizi uyabagqisha wena ngoshukela ekseni. And abantwana abaningi sebane-juvenile diabetes, abantwana abancane sebahamba negubhu la sebahlaba ilona ushukela. Akumele badle ushukela ekseni ntwana. Wonke umuntu ekseni mawuvuka at least minimum, ngoba abantwana mabavuka bayabheda, minimum mhlambe an hour or so, bese mhlambe noma kuyi-30 minutes uthola ukuthi kunamanzi owafakayo, baphuza amanzi. Kube namanzi abawaphuzayo bona-ke ukuthi balo 1 minute balapha 1 minute balapha seba increase i-circulation. So mhlawumbe ubanika amanzi, baphuza amanzi, hayi ukuthi mabavuka sobanika itiya, sobanika ishukela, ama-Cocoa Pops, sobanika ama-Kellogg's, zonke lezi zinto ezi-artificial. Ungaqalela nje ubanika idokwe, pheka idokwe, natural stuff, badle ukudla oku-natural abantwana. Ukuthi bakhule kahle bazalwane. Amen. uNkulunkulu asize ngoba khona manje kulamanzi abawuphuzayo kune-fluoride. I-fluoride nje i1 ikwenza dom. Ubagezisa amazinyo ngeColgate, iColgate le toothpaste emhlophe ine-fluoride, nayo ngokwabo bayenza dama. Ufaka ishukela so bayenza izilima zempela. Amen. So imqondo yabo vele ikhathale, baya esikolweni vele sebakhathele. That is why abanye mabandlule ekseni baya esikolweni ubathola ukuthi bahamba babhema insango endleleni, bahamba bayenzani, bafuna i-stimulant, bafuna into ezostimulate their brain. uNkulunkulu asize bazalwane ukuthi sifunde. So izinto esizobe sishare lapho nokuthi uNkulunkulu
intando yakhe kufanele yazeke empilweni zethu kuGalatians 5:24 nakuRomans 12:1-2. uNkulunkulu asiza ukuthi siyazi intando yakhe ngempilo zethu kulomhlaba ukuthi why are we here. And akekho umuntu orishi njengomuntu omnyama ngoba thina we are grounded, we are rooted la si brown sifana nalomhlabathi bazalwane. Amen. So uNkulunkulu asize into ekwazi ukusipholisa into ephuma kulomhlabathi. Into mayingaphuma emhlabathini uyazi ukuthi kuwe ayinampilo inokufa. Amen. Into mayingekho ezwini wazi ukuthi ayinakuphila kuwe inokufa. Uthi lithizwi ube man of one wife. Even una more than 3 yabafazi wenza i-threesome, wenza abo-foursome, azi kahle ukuthi awusekho soyilahlile intando kaNkulunkulu. Ngoba kulo uzoqamba amanga nakulo uqamba amanga nakulo uqamba amanga bazalwane. And amanga wena uyazi ukuthi uqamba amanga akunankinga, bona bazi bazojabula. Isplin sakho sizo-secreta more insulin bese soba noshukela. And siyawazi ushukela ukuthi wenzani kubo baba. Bese sebathi uma mncane uma mkhulu umsebenzise limithi abangasho ukuthi ulo baba usebenzise ipancreas yakhe wrong. Amen bazalwane. So uNkulunkulu asize izinto esizozifunda nabantwana bethu njoba sebawe kangaka. Abomama abaningi bangibonile la bafuna imethalin blue ukuthi abantwana babo bazweka ama drugs. Imbuzo wami uyi-1, angifuni angikho gullible for imali. Ngithi is he willing ukuthi awayeke na? Ngoba kufanele iphume kuye. Manje mina mangizokunika izinto mara yena if akekho willing makaqala bona ukuthi akasabi ne-craving akasabi nani uzoshiya lezi zinto ahamba yolanda. Kanti willing uthi mase sekukhulekwa naye afuna ukuyekela athole into ezomsiza ukuthi aphume kulento. Njengomuntu weshukela ne-high blood we-cancer uthatha into ezomsiza ukuthi akwazi ukuthi aphume kulesimo while asathatha namaphilisi akwazi ukuthi aphume kulesimo kuso. So uNkulunkulu usithanda kakhulu bazalwane, singazenzini ilima sithi sizoyenza izinto ama-shortcut ngoba manje uNkulunkulu wethu uyathukwa ngenxa yevangeli. Abazalwane balithukisile ivangeli, abantu mababuya balahla ama-ARVs nani bagule bashone futhi abaningi bayashona. Abaningi bayashona ngalokuthi bavele baneglect amaphilisi. So uNkulunkulu asize bazalwane. Nami benginayo i-high blood, ngaze ngaba ne-breast cancer ngoba benginenzondo, ngingathetheleli, bengilala ngivuka, ngiyo yonke lento le. Until uNkulunkulu akhulume nami sengine-breast cancer athi ngiyoxolisa kule ntombazana, ngahamba ngayoxolisa. And kuba bekangitshelile ukuthi ngiyoxolisa ngizophola ibele, mhlambe bengizoya ngengqondo errong ngoba bengizofika lapha ngixolisele ukuthi nje ngiphola ibele. Ngathi Nkosi yami ngicela ungiphe uthando noma ngingixolele intombazana. Ngokwami ngizohluleka. Ngathi ngiyahluleka ngokwami, ngicela wena ungisize. uNkulunkulu wangisiza wangipha uthando, ngafika kuye ngaxolisa, mangixolisa ngakhala ngayenzani. Within a week, after 2 weeks, ibele lavele laphutshuka kwaphuma yonke lento le gadla zehla by his grace. God loves us too much bazalwane. Kodwa bazalwane nayibona izinto enginenzela zona ukuthi si right kanjani. Look at the things that I'm sharing with you bazalwane. Esenza sure ukuthi siyaziletha lapha kwi show yethu, you know, just to enlighten you, to help you njalo zonke lezi zinto. uNkulunkulu siyambonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. And one of the beautiful things bazalwane, you know, we are Christ-centered. We are Christ-centered. Ziningi izinto esizenzile nesizenzayo sizenzela umbuso kaNkulunkulu kakhulu. You know, one of our guests ezayo lana okanye nazile nazayo njalo we you know, we have caused them ukuthi you know, ake ngithi nje there is countless of WhatsApp groups esinawo la abazalwane bathandaza khona wonke azaleke through a guest that comes here. Sinama guest, kunama gathering, you know, nizokhumbula nani ukuthi uNkulunkulu wangipha this vision of healing and deliverance movement ukuthi sihambele izindawo ezahlukahlukene. You know, the things uNkulunkulu azenzayo ziyamangalisa kakhulu bazalwane, ziyamangalisa kakhulu. uNkulunkulu
kakhulu simbonga asiphezi. So buka nje each and every guest that comes here, there is countless of WhatsApp groups la khona abazona bahlangana khona bithandaza khona beshare izwi lenkosi njalo njalo. Umama ke futhi naye unayela namhlanje ukhona into azositshela ukuthi sihlangana kuphi, khona la siya khona esiyobe sesikhuluma lento lena sonke sihleli phansi, and then nabazona bazobe khona bezoba nethuba nabo loku interacta makhona befuna ukukubuza bakubuze khona lapha ngalolu suku. Maybe mama mhlawumbe singene straight na kuyilanga lilana lethu lomhlangano esiyobe sihlangane ngawo lapha eFosloras. Okay, eFosloras into ezoyenzeka sizoqala sikhulume, angazi le flyer leya esenzile iyakwazi ukuthi bayibone or uzoyifaka? Ngizobafakela. Okay. So lapha eFosloras sizofunda kakhulu ngehealth. Why siqala ngehealth? Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi siphile bazalwane. Sizofunda ngehealth bese sesiyafunda futhi nange-deliverance ukuthi mase sesingena ku-deliverance sizoyenzani nanani, and i-deliverance izoba khona from izoqala mhlambe ngabo 3 okay until 6 ngoba isikhathi sethu is up to 6 lapha ya. So from ekseni enye into bazalwane, ekseni sizoqala ngebaptism. Andiqala ngo-10. Yeah, siqala ngo-10. Thina sizobe siye kubaptism ekseni ngo-8. Ngo-8 siya kubaptism. Abazalwane babaningi abazalwane sebasindiswe kuma-podcast. Abakhethi inkosi kuma-podcast abangazange bathola i-chance yokubhabhadiswa. So bazoyibhabhadiswa, sobhabhadisela emfuleni. Asiyobhabhadisela ema-swimming pool bazalwane. So bhabhadisela emanzini ahambayo njoba uJesu wethu naye wabhabhadiselwa eRiver Jordan. La uJohn obekabhabhadisela khona, ubekabhabhadisela kuphi ku-river, azange ambhabhadisele e-swimming pool. So bhabhadisa abantu abakhethile inkosi basindiswe, balahla umzimba omdala babe nomzimba omusha. Noma awufellowship nathi kule group yethu ye-Being Good Health, mhlambe ukuthabane ukhuleka nabo thabane efonini, no problem. Uma ufuna ukuthi ube baptized siyakwamukela, uzosifonela usitshela ukuthi ufuna ukuza nawe uyangena ku-baptism, sizokwazi ukuthi sibe ne-transport enough ukuthi layisha abazalwane bayobaptizwa. Mababuya uzoqhubeka la uhlanganyela khona nabazalwane nasenkonzweni lo kuyo. But fanele wazi ngoba isono bazalwane, isono ukuthi uhlukana nesono bazalwane. Uhlukane nesono gelekeqe. Umuntu uyaphila ahlukane nesono gelekeqe. Asiyekeleni indaba ukuthi fanele ukuthi ube njani ugcoka impahla ezinde uchanyele indlu kodwa wena ungekho right ngaphakathi. Amen bathandekayo. Sibe ne-wisdom. uNkulunkulu asiphi wisdom ukuthi asidli ukudla okuso, asidli ini so uzodlani kule planet ngoba akukho ukudla ku-right. Akukho ukudla ku-right la. Yeah. Akukho, it's very few. Ijemo lekudla nguthenga lokho sikuthola kwelinye iplaza nakhona kulaba se-Australia siyakushipha. Ukudla ku-right akukho, so angeke kubaleke kule planet. Fane kwenza isho nje ukuthi wenza bo-liver flush, uhlala wenza i-liver flush, ukhiphe lama-gallstone, ama-kidney stone. Yabo ukuthi manje i-pharmaceutical seziyenza imali ngathi. Bayokhipha ama-gallstone, bayokuhlinza, bakwenzeni into noma bangahlinzanga sebakhipha ngani. Into ongakwazi ukuzikhiphela yona wena endlini ngokwakho, uzikhiphele lezi zinto ziphume. So ngamanye amagama mama mhlawumbe singena straight ngiyona umhla ka-22 November. 22 November siqala ngo-10 ekseni. Qala ngo-10. Ngo-10 so bese sibuye ku-baptism. Sizohamba ngo-8 ku-baptism. Sihamba ngo-8 ekseni kuya ku-baptism. Sibuya ngo-10 sesikuveni. Ngo-10 sesikuveni. Yes, okay, shuthi from 10 senzani shuthi siyakhonza nje. Yeah, kuzo ama-instrument bazobe bakhona, bazobe bacula ngithi ukuthi abantu baloke bangena. Then masibuya mhlambe ku-baptism abafuna ukuphuza amatiya nani zizobe zikhona, baziphuzele bayenzeni bese-ke sesiyangena enkonzweni. Sesiyaqala-ke siyangena enkonzweni, sifunda nge-stress ukuthi i-stress yini, nokuthi abantu bafunde ukuthi never leave the keys of your happiness in someone else's pocket. I-happiness yakho izaqala bazalwane, choose yourself. And then later on bese kuqala i-deliverance. Bese siqala i-deliverance la ngabo 2-3. Maybe usikhumbuze i-address nendawo. Kuse awunayo zathi. Angiyazi. Athi kusizeke mina. Kusenguni hall eFosloras. Athi mina ngikusize.
Sizobe sise-Vosloorus ke by the way bazalwane. Kubizwa kuthiwa Enguni Hall. akusengivule endaweni errong. Yini Dr. Yes, Smith, 22 November. Bazalwane sizobe silapha noma Mlindi Dlamini. UNkulunkulu wami ngizonisherela khona la ngizonibonisa. Ivenue kuthiwa Inguni Hall. Nguni Hall. Okanye mawufuna i-address ithi 1914. Kufunda kanjani la? 1914. Makgoke Road. Makgoke Road. Ithi 1914 Makgoke Road, Vosloorus. Ivenue Inguni Hall. I-time from 9. Angisho abanye baphume ekudeni. Yeah. Amen. So la ithi being good health Zoe Life. Being good health ukuthi ube nempilo enhle. Zoe Life, Issued God Kind of Life Ministries presents ukuthi John verse 1-2-3. Ukuthi sibe in good health. Sibe nengqondo esound. Sibonaneni ke bafowethu nami ngizobe ngikhona khona laphana. By the way mama, umhlangano wethu ugcina lo. Umhlangano ugcina, that is why senza ijubilee yabazalwane bakaThabani abamukela inkosi during the process kuloku kushunyayelwa lana bangathola ngichance yokubhabhatiswa bayobhabhatiswa and by the grace of God masiceda isephelile deliverance bahlanzile abantu bayenzani yeah, then kuzoba nokudla abantu badle bahambe namasiphathelwana babe neChristmas nje kaJehova. Yazi ukuthi besendaweni kaJehova saba neservice emnandi besiseva kuna siphuza sidla siphume sisuthi ngoba abanye baza lapha yabanganakudla abangana next by the grace of God ngokusizwa inkosi mani ngangisupporta nani nithenga ama product wami sizokwazi ukuthi siyenzele labantu abangana next mabaphuma lapha bahambe baphethe ama food parcel baphethe ama-food parcel nabo bafike bapheke ezindlini ngoba abanye bazoze enkonzweni bashiye kungana-nex endlini akunakudla akuna-nex ney'mpahla njengoba siloku sizikhipha njalo siyanikela njalo ngokudla siyanikela njalo ngey'mpahla siyabapha abantu nayizolo abantu bebazile bazothatha iy'mpahla batholile impahla ezikahle ezi-right abantu bayakwazi ukugqoka abantu babe clean bambonga uNkulunkulu wethu ngoba it's all about Jesus and mangathi siyamthanda uNkulunkulu singathanda umakhelwane ngoba uyabuza ukuthi bengilambile azange ungondle bengihluphekile azange uzongipha ukudla so bazalwane siyabanakekela abampofu ikhona lapha ku road map masifuna ukuthi siphumelele fanele ukuthi sinakekela abampofu sinakekela abantu sibanike uthando. Amen. So uNkulunkulu asize lapha yana it will be the last seminar ezobe khona siyavala ngoNovember mara abantu fanele sike sizo rejoice nje in the Lord. Amen. Sibonga uNkulunkulu yini le mama? Lena all in one ngenze ngama fruits la ngenza ngama fruits ilapha izinto eziningi bengithe kuzoba nama glass manje phela ngibone ngathi le setup enibekile lapha bekunelo tafula ngithi sizophuzana imnandi kanjani but umuntu noma agula serious asesibhedlela mawuloku umphuzisa nje lokaphuza ngestraw uyaqaqeka umuntu. All in one natural herbs. Yes. Ngiyibona la bazalwane ibhaliwe weak in immune system, HIV, high blood pressure, sugar diabetes, stroke, back pain, headache, ultragene. Izwa kanjani? Uthimbo? Muscle pain and kuningi nje bazalwane abo toothache, abo headache. Kuyaqhubeka nangapha migraine, stroke arms, to edge, detox njalo ama ulcer. Yeah, detox ama ulcers, addiction, skin problems, akuningi bazalwane kuningi. So and this is your food ngoba noma uyidla you just taste the fruit. So nice. You just taste the fruit bese iyafana icishe ifane nale yeshukela engiyenzayo and siyabonga kakhulu bazalwane baseThekwini Shem njoba ingayenzakalanga imvuselelo lapha yana yathumela abantu bama truck bazolanda imixture yenu yeshukela and siyabonga kakhulu nangoma uhlukene kuthini yawubona siyambonga uNkulunkulu ngempilo zenu siyabonga kakhulu no driver ukuthi makazo deliver la eGoli
iviki neviki uhamba aniphethela amabhodlela. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise nibe in good health. But aniwayeka amaphilisi weshukela, bazonekisa abo sister bathembekile ngoba nabo sister ngisho uzwile bazile abo sister, khona nabo sister abanye abazile bazothatha le medication yeshukela bayayisebenzisa. Ishukela yabo isukile kubo 26 seyihleli ku 5.8. So siyanicela bazalwane ukuthi singazenzi ilima, sizenze ngathi uNkulunkulu wethu uyi-fake. Siqhubeke nabo sister bayekanga treatment until baze babone ukuthi izohlala stable forever bese ba decrease i-dosage. Amen bazalwane. Amen. Yeah, bazalwane lapha eThekwini will announce a new date, but it's talking about 2026. La khona ke it's fine. Mina ke I'll take full responsibility of umhlangano wase eThekwini ukuthi sizokwenza kanjani. Isizathu salokho ukuthi kulonyaka bekubhizi kakhulu, so yonke into beyihleli la bazalwane so bengeke. Siyaxolisa ngalokho. Siyaxolisa kakhulu, so elandelayo yena I'll take a full responsibility of it and then sikwazi ngoba niyakhumbula ukuthi ngomhla ka-20 okanye kangithi ngoMarch sasiseThekwini. Ngakhumbula ngomhla ka-24 mangaphazama sasiseThekwini. Saqala ngoFebruary sasiseThekwini. Sawuqala unyaka saqala ngoFebruary sasiseThekwini. ngoMarch sabuya eThekwini. Ngo-April saba seGoli. ngoJune sabuyela eThekwini. ngoSeptember ngo-August saba seKagiso. ngoSeptember sabuya eSoweto. ngo-October saba seSoweto. November sise-Vosloorus. So niyabona bazalwane the expenses zazo zonke lezi zinto beku too much kakhulu. So but ke uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. So there is still more bazalwane, there is still more. Yazi mama mangibuka abantu abasiza kale through le platform. Ngivele ngazi ukuthi ngithini. Sibonga uNkulunkulu Shem. Siyambonga ngoba nami nje ngize ngithola futhi mina bengazilanga ke yonke lento le. Hayi mina ngangizela okwami. Ngiyakhumbula phela lokho it was totally different. Hayi mina bengizela okwami. Bengazelanga le ukuthi ngizokwazi ukusiza abantu ukuthi bakwazi ukuthi inhliziyo azinazandla. So abazalwane bayahleka ngoba thina ngishumayela every day ebusuku namhlanje siphume ngabo 2 ngaze ngathi kumzalwane amehlo wami awaboni. If ufuna ukukhuluma anything mzalwane noma umyeni wakho noma umntana wakho noma indoda yakho maqala umbona ukuthi ukhuluma into enegative, vala umlomo wakho uthi uthathe lelimi ulihambise wabale wonke lamazinyo ubone nale imbobo ezikhona ungitshela ukuthi uzothi mawuqeda ukwazi kumphendula na. Akhuluma unkosikazi wabale lamazinyo ubone ukuthi uzokwazi kumphendula na. Uyoza yehla tha le ndoda le ngathi seyisilima noma ngithuka ngenza naza ubuza ukuthi uright. Uthi ayi right mama. Ngoba ukhetha ukuthula. So bazalwane makungathi ebantwini abangakholwa umama makathi 1 ubaba athi 20, ubaba ama 20 umama athi 100. Kuyaliwa kule ndlu leyo nasendlini yabazalwane kanti kukuphi la kuzoba khona nokuthula khona abazalwane. Endlini yomzalwane makube khona ukuthula nabantwana makubonakala ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphila, uNkulunkulu wethu unothando. Abantu abahluphekile bazi ukuthi hey awunayicathulo jo hamba lapha ya ngithola ama Adidas izolo ngithole ini bayagqoka abantu lapha ya bagqoka izinto eziserious and then yabatshela ukuthi it's not about me, it's all for the kingdom. Abazalwane bayanikela sibonga kakhulu bazalwane basebhini ku Tell Zoe Life ukuthi niyanikela nangeimpahla, bayanikela nabomama baphume bagqokile bayogqoka emasontweni bazile bazolanda impahla. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, sila to change lives, sila ukuthi sitouche lives njoba uThabane aqalile lento le. The real purpose behind is to touch lives. Yes. Sila nje ukuthi sitouche lives. It's not about us and ngisuka kaDlamini ngulangwenya ngumtimande ngubhambulunye ngabatimbili wetanatu khabomake yabona ukuthi mina hayi ukuthi into yakaDlamini asiyakaDlamini into yakaKristu. Yes, that's we true. are sharing the same vision ngoba we are called by the same God. Amen. Angeke sithi makufika ama missionaries abazalwane babelungu kube yibo abanakekela abampofu, kube yibo abanika ukudla thina singayenzi kanti uNkulunkulu wethu uyi-one. And in order to prosper ukuthi fanele sinakekele abanye abantu. Yes.
Amen bazalwane. Amen. So ukuthi senze le lona nabanye mhlawumbe if awufuna ukuthenga any of my products, no problem. If wena awufuna ukuthi mhlawumbe nginane hyaluronic acid bazalwane, if ufuna ukuthi ube neskin esiflawless esihle njengesami, mangiqala ukuza la mangabheka ama video ama before namanje kunomehluko omkhulu la ngiayinekile yabo. Ngiyazi ukuthi abobaba baboni but singisho nje ukuthi ngiayinekile. Yeah. Ngiayinekile. Yes. Yes, uyabona umehluko la uboni. Ngiyabona. Hayi phela ngithemba bobaba. So mhlawumbe uboni. So yeah, hyaluronic acid uyayiphuza, ngiphethe lapha uyayiphuza iba igel. Mawuyiphuza ilapha amathambo, isiza amathambo ngoba the reason siguga la siba dehydrated bese isikhumba sethu siyashwabhana, amathambo wethu soyaluza i-density. So mawusiphuza i-hyaluronic sibuyisela yonke into back, bese kunane hyaluronic oyigcobisayo. All that is natural. Ugcobisa i-hyaluronic ukuthi ukwazi ukubuyisela iskin sakho back ukuthi ube muhle bazalwane, ngoba kubuhlungu abantu mababuza, mina abazukulu mababuza bathi gogokwateleni and ukuthi awukwatanga ngoba ihlathi sezwile kuba sengathi ukwatile ungakwatanga. So uNkulunkulu asize bazalwane, kanti u-dehydrated. Wow. Awunamanzi enough. So uNkulunkulu asize bazalwane, if ufuna ukusupporta kule ministry yethu yange-22, and it's not about me, it's got nothing to do nami, it's got nothing to do noThabani, it's got something to do with the kingdom of God. So if you feel ukuthi you want to participate, usize laphayana kulona, I'll leave my bank details behind, or ungifonele my numbers ukuthi ukwazi ucontribute. And ma ucontribute uwazi ukuthi lo muntu loyo ozothola iplate ahamba phethe i-food parcel, nawe ucontributile ukuthi uNkulunkulu uyojabula kangakanani. Mabapheka kule yandlu badla, uNkulunkulu uzobalo akwakho. And khona nenye engiyenzile for ama fibroids ngoba abantu abaningi bahlushwa ama fibroids, nale it does help. So ukuthi i-circulation njengoba bangayenzi, bavuka bahleli, kungabi ne-circulation, kungabi ne-movement, kukhula izinto la ebelethweni, uyakwazi ukuthi uzihile, ukhiphe yonke lento le in your system naturally. Wow. So uNkulunkulu asize bazalwane. Kubo baba sizoba neseminar yabo baba eBloemfontein, basayi-organizer ngoba bobaba abaningi bahlushwa i-prostate cancer, i-prostate gland yabo iba enlarged and abazi ukuthi bangayenza kanjani. And abaningi bafikile kimi njengoba bengila ku-podcast, bayenza ama-operation 5-6 years back, bathi bayenzile, mabathi bayachama sebachama igazi. Yazi wangikhumbuza ngempela mama, kule minute nje lisele ngifuna ukumemezela into yaseThekwini as early as possible. Bazalwane khululekani kule, sizongena mahala. uDecember vele usu out, angeke sakhona ukusebenzisa. Mhlamba ke sibone uFebruary, uma uNkulunkulu esesigcinile ngomhla ka 28 uFebruary kuyobe kuyiSaturday. Ngiyacela nje sithi kulidayarize lolu suku, sengivele ngathi awuthi ngiyenze lento isemini yethu lapha eThekwini bazalwane 28 February kanye nayo uMamdlamini uma inkosi isigcinile. But ke isikhathi siqhubeka sizolokhu ke sikhuluma ngayo. Yes, mawuthi nje useThekwini ngicela nje mhlawumbe uindicate yes 28 February sibe sineseminar Health, Healing and Deliverance. Ayosiza umama lapha ngazo zonke lezi zinto. Mama shi number yakho. Hey, uNkulunkulu uzongisiza ngale number le enye. Ikhona lapho kuthi abangilezo. Le WhatsApp ngayo. Maqala. Amen bazalwane, inumber yami ithi 079 315 4476 eWhatsApp, bese u063 977 9275 eyokufona. uNkulunkulu anibusise bazalwane, ngiyanithanda but God loves you more, and ngaphandle kwenu there's no us. And nawe uNkulunkulu njoba sidalile, njoba ngishilo ukuthi siya congregate njengama cells, we need each other bazalwane. Amen. uNkulunkulu asiza bobaba bazokwazi ukuthi bafunde ukuthi bayenza kanjani i-sexual reflexology, bafunde ukuthi bayimisa kanjani imizi yabo, bangazilimazanga ngama-Viagra, bakwazi ukuthi babuyisele i-circulation ebekhona. Amen. Bafethu siyabonga kakhulu. uNkulunkulu kanigcine ke anibusise nonke lapho emakhaya. Sibonane ke lapha eFosloras ngomhla ka 22 November, siyobe silapha na ke eFosloras njoba ama details sesalele la. God bless you. Amen. Nkosi nibusise bazalwane. Amen. Amen.